yiheruka nyuma y'iminota 2 gusa. Ariste Patrick Esombe yatsinze ikipe ya Gor Mahia igitego cya kabiri ubwo yateraga ishoti riremereye ari nyuma y'urubuga rw'amayinari itarijya mu izamu. Nyuma yaho Dauda yaramaze gutakaza umupira. Barizamu cya Gor Mahia imbere zamu nanone imbere igisho cyagezemo Gor Mahia. Igice cya mbere cyarangiye ikipe ya PRFC irimo kurushwa cyane, ariko kandi ikipe ya Gor Mahia iri imbere n'ibitego 2-0. Mu gice cya kabiri ikipe ya Gor Mahia yaje ikora impinduka mu kibuga, havamo David Okoti Odiambo, Siraj Mohamed, Alpha Chris Onyango, Jackson Diwangamula, hajyamo Sarif Saboni Silengo, Brayton Otieno Onyena, Alpha Chris Onyango na Ebenezer Okran. PRFC nayo yatangiye igice cya kabiri ishaka kwishyura, ariko bamyugariro ikipe ya Gor Mahia bakomeza kuba ibamba. Ku minota 58 PRFC nayo yakoze impinduka, havamo mu kibuga William Togi, Amani Michel, Dede Isifu, hajyamo Uyaremye Fidari, Hakim Kawanuka ndetse na Mamadou Traoré. Gusa ibyo ntacyo byafashe ikipe ya PRFC, kuko ku minota 63 Paul Okoti Odiambo wa Gor Mahia yatsinze igitego cya gatatu. Ibintu birushaho kuba bibi ku ruhande rw'ikipe ya PRFC. Gor Mahia yakomeje kwiharira umukino, maze ku minota 79 Sarifu Sabuni Silengo atsinda igitego cya kane mbere ko Ebenezer Asifwa ashyiraho akadomo ku ntsinzi y'ikipe mu gihugu cya Kenya, atsinda igitego cya gatanu ku minota 87. Barayipasanya pose go bacyagezemo gole kimwe bibiri bitatu bine bitano Gor Mahia bitano APR ubusa. Umukino urangira ikipe ya PRFC inyagiye ibitego 5-0, ikora amateka yo gutsindwa ibitego bwa mbere muri Sekafa Kagame Cup ibitego 5-0, dore ko ikipe mu Rwanda herukaga kubitsindwa yari ikipe ya Atraco ubwo yatsindwaga n'ikipe y'Imbeho ibitego 6-0. Nyuma yaho uyu mukino urangiriye, abakunzi ba PRFC ngwaye igikwiye gukorwa hakiri kare. Zingwa APR yatsinda yagize gatsindwa sha kuko gipari yanjye barayitwitse, nakumva ngo APR yo gutsindwa Gor Mahia ibitego 5. Urumva ikirutwa rero aho kugira ngo ikipe bazayikore mu kibuga baza n'abafana bari babakina, tumenye ngo nta kipe dufite ntayo. Ngende babaye n'umutima mu bamaze kumvamo madama rangi gukirongeye gutaha nande atahe nukuvuga ngo njye APR imba mu mutima ngenje ndayigendana ndayikunda yanegeye yangura itike, ariko nta kuntu twadufite amafaranga nkaya ngo niturangiza abagura abakinnyi bameze gutya. Iyi ntago ari APR bashaka APR, dufite amafaranga niba ari umutoza William Togwi nta kintu ariho navemo bamwirukane, umutoza bamwirukane, twebwe dufite ubushobozi bwo kugura Neymar. Urabona APR ijya yifata amakipe yo mu Rwanda ikayatsinda, tukibwira ngo ni imikirire yayo, ariko nje kuvumbura ko ikipe ya APR bashobora kuba bayibira. Ngende umufana wayo kuva muri 1996 wapi umutoza Tarebo wa PRFC ngo impamvu ikipe yatsinzwe byinshi nuko nta gihe gihagije yabonye cyo kwitegura irushanwa, mu gihe bari bahanganye we yaramaze iminsi 7 atangiye imyitozo. Reka nshimire ikipe twari duhanganye idutsinze. Ikibazo dufite nakigarutseho mu minsi 2 ishize. Ikibazo cyacu ni igihe, ntabwo twabonye igihe gihagije cyo gutegura ikipe. Tumaze iminsi hafi 10 cyangwa 12 dutangiye imyitozo, dukinamo imikino 2 ya gicuti n'ikipe y'abato yacu. Ntabwo kandi byari bihagije ngo duhanganire ikipe imeze gutya. Twaburaga imikino myinshi, twabuze injyana y'umukino, twabuze guhuza hagati y'abakinnyi kuko twari dufite abakinnyi 4 bashya mu kibuga kandi bisaba igihe. Gusa mu ntangiriro z'umukino ikipe twayirushe mu minota 30, ariko nyuma y'igitego cya mbere cyavuye muri koroneri ntabwo twabashije kwihagararaho no mu mutwe biranga.
Mugisha Djibril Ouattara kapiteni y'ikipe ya APR FC we nta kindi yakora uretse gusaba imbabazi abakunzi ikipe ya APR FC. Voilà, un premier match en tant que capitaine, on a perdu par 5-0. Umukino wanjye wa mbere nka kapiteni dutsinzwe ibitego 5 ntabwo byoroshye. Mbere reka nsabe imbabazi abakunzi bacu baje kudushyigikira, ariko nkuko umutoza yabivuze ni isomo ryiza twize. Uyu mukino wari wo kugerageza wo muri Champions League n'ubundi byari nka Champions League, tugiye kwitekerezaho dukore cyane tuzagaruke dukomeye. Voilà, on va se remettre en cause et aller retravailler pour revenir encore plus fort. Mbere y'uyu mukino wa APR FC na Gor Mahia, ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda yari yatangiye neza irushanwa mu itsinda A itsinda ikipe ya Garde Republicaine yo muri Djibouti ibitego 3-0. Umukino Farouk Miya yongeye kwigaragazamo yereka Akarere ka Afurika y'Uburasirazuba ko ari umukinnyi wo kwitondera. Ibi bivuze ko ikipe ya APR FC itangira irushanwa iri ku mwanya wa nyuma mu itsinda A n'ubusa bw'amanota n'umwenda w'ibitego 5. Umukino ukurikira ikipe ya APR FC izakina ikipe ya Garde Republicaine yo muri Djibouti kuwa mbere tariki 27 Nyakanga 2027 muri Stade Amahoro. Iyi mikino Sekafa Kagame Cup kandi irakomeza uyu munsi ku isa y'isa 9. Mu itsinda B ikipe ya Singida Black Stars ifite iki gikombe giheruka irakina ikipe ya Jamus yo muri Sudani y'Epfo. Muhirikeza wa Jamus avuga ko biteguye kandi bazi uko bafatwa muri amakipe yitabiriye Sekafa Kagame Cup. Twiteguye neza, tumaze iminsi turi mu rugo turi Kigali twitegura Sekafa, so iminsi tabigeze ntabwo ko twiteguye neza kandi twiteguye gutanga ibyishimo ku bakunzi bacu n'abakunzi ba Jamus muri rusange, yaba n'abakunzi ba Jamus muri South Sudan. So turano guhatana, turabizi ko turi underdog, ariko ikigali cyane nuko tugiye guhatana kugira ngo twerekane ko tutari underdog kandi tugiye gutanga umusaruro mwiza. So turabizi ko n'amakipe akomeye ariyo Simba na Singida abana ko turakomeye, so ibyo byose bibera mu kibuga ntabwo bibera hanze y'ikibuga. So turi ready kandi turi gutanga ibyishimo kandi kugaragaza umukino mwiza. Ku isa y'isa 12 kandi ikipe ya Mogadishu City yo muri Somalia irakina ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania.